ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kanongra Presbyterian Secondary School mentara sengik alpundro truk naitung glap lipat ba ya jeng rakhe dap sis pas nam naduk belaseng ya ka haus nam ka khandai spa alpausan badai ka bawan penhak perdapat haus nam arajar alpausan ya kan gejing lipat ba jeng rakhe lawan man pli du ba penya sing sim ubedu MDC ka than bat ha ka jukapor ubedu chief executive member jeng khasi huz atan master district council Haga diga sengi play ke diga jingrak ke dap sis pas nam lai dan lang gino yalam jong balang Presbyterian nongra bekin thup nandu ki temen basan orang basnong gino yalam jong jayau district bekin thup nandu ki pastor temen basan ki dikhot ke managing committee jong school bekin thup langru i principal bekin hikai na rogi wepan kum shibenta bani dan bentalang haga diga jingrak ke dap sis pas nam jong school nongra Presbyterian Secondary School Uba penyak sing sim ula nok senyang shipholak tingka. Bada kalian menteri rang ba ula phak tien cuba penyak buun saya rap ling ba ke Chief Minister Special Development Fund. Bad ya kani on sai hadin hapok artayo. Lapen pu pen pieng ya kani gejing play jong gejing rakhe ke ling ba gejing ruai ni kena jong kani school ba ki we de kum gejing shot ba ki we. Kentu yang ilang barok. Khamtam kum kajak dungriu khasi. Habang ikan mau, iki long shwa, iki kam, ki babha, ki jungki, bat ki jingno senyang ki jungki. Natrai deke ika kam, kaba ubleru ungkurku yangi. Lada ngi kum kajak bungriu ngi kelet no, iki long shwa, ki bela no senyang. Lada kalong haka kam jinglong mensem, haka kam syakri, kum kani kaba hidon, desi kanam. Pois ai lada ngi klet no i kita kilong shwa kibla IT mat ben sem nam ta kani ka kam te ngashwa ban penslo ni ka por ba ke ka shis pas nam ka bla le ka bla ya chikma kan long yengi kum ka the Sikh Education Committee kan penlong kumya ka managing committee lani ka balang ika district ban perkhat pat ka ika vision nang ni sasan pos nam nani shis pas nam ka commission kan long le no e la ngimdan ika vision ka bashay ka bakumno bangi ngin kintiu ikini ki help ki barat se khamtam hiki lower primary ngin kren ya kanu ka kam ka jinglong jingman jong ka prathai kin nampak suthu kin nampak kuat bor Henry they kum hakini ki Islam jing aji hikai kabangin sandur yaki shanu banla ban penpoi teke ka baka vision jong ka institution hani ka don singin kemau ba ngin penlong yaki kum ki aset hadin habot banlong ka jimentoi ya ka state ke jongi lebat yakari india hibat kowe ngasoban Kentu haka di kapor kamtam iki students ba atli ke ba ni hap ban ker ki jing snew le jing kerni haka ni ka juk menta bat kande ka challenge ka ba kraw ba ki long yeng long sam ki jing di buat ki bas pensnew bat kunjuru kajing bernya haki social media haka ni gajuk ka bamenta ni i kajing long jingman jongka jet rio khasi brokawe dababuram ngapan ma bangkran ya kata ngai i ba has jela jungi ka state ka bangi bun ki kristan henry ngin pet pat ki kam ki babun desikla nang herdor but pai ke akor ke burom ke kiwi nomor takdaw masro banong ba khamtam hadin ke post covid ke bangi i bha ya ke jingkala lingba ke social media nomor ki babun ki school hatu kapor baru nomor ke don ke lockdown
Baru kari India ki hap ban kami ki school, baru kari pertai. But hatu kepuar ki sedang banyak ke online classes. Ondala sedang ke online classes, kami ki kepa ki hap lek stom ban penbiang yiki smartphone yiki kun. But mentala wan biang ke regular classes, kila don ki smartphone, but kani ka jingat nanti jom kani ka juk start teknologi mentah. Kabala palak liam ya gajing syampang jungi wat habala wan rung sa kini ki artificial intelligence hakani ka juk kaba mentah. Kani di kawai naka challenge kaba kraw bhai yangi kum gajat beriu kum gajalam mekhlia but kham tamru haki education institution. Te ngapet ba ngakentui ki kena kham tam ki kemek pa ki nohikai menele atbala ban penkiar yaki nakaban berniatan haki niki atli ke aka ba khamtam ban kiar nakani jinggi basnir bat ban penkiar naki social media haki niki juk ke pemerintah ngawan rabu hangni ke jing ai kublai ke bakerpang nai chief minister sarkar jela jungi di sarkonrat ke sama menen hadir ke meeting hadali ngayok banikran bat ibun kika ngelai tu bangan wan hakani ke program but kadon lu kasiti ke bang la pha teng habide kani ke school na kaliam jung I la pha ra ikani ke jing ai khublai kerpang khamtam ikani ke centenary celebration khamtam ikani ke project bakani ke school kadon ke district jaya kadon but na kaliam ke jung I ke khubor ke bai kwa ban penpau ni ke puar kalong bai I kwa ban pentip by in I jingirak kerpang naka Chief Minister Special Development Fund but ia kata ensayo ban I si hadin shitayo leni hapo artayo yiki work order but nsa pentip ye I Chairman jongka Education Committee jongka Jaya District Tunan GF Mairon nata itu Tunan Kasarno by Pastor nsa pentip ba na even one shim ni kanika work order but ya kani sa issue ke work order nang thina po mopat si ang di block te ya ka amount finsa yo jingtip andala issue ya ka work order but na kalian jungi kum ka district council ni don ka tu ka ni ka fund kindia te ni kwa hiban not senyang ya kani ka school ni sutu ka jinglut ka babon singinam kot let's say kata kajing penlut ke jampi mereka kadak kajing don bentalang kum local MDC CM jom ke HDC kum ke council ngin mang kerpang yakin ke school sekolah hakenika senam ke pemerintah jadi kum kajing like luat na kajing sensya jom ki pareng kau senam ka kendai spot nyong kusau kelak don ke jing persyang banyakran na kinong yalam ki bakraw hatu gapor kumlit Gopinath Bordoloi nang ni na time lamingi late Reverend JJM Nichols Roy bat kiwe ki rangba ban pensno hakinong yalam jokari India badan kam bandan ya ka jingeda ka bakerpang ya ki jat benriu red pa ki jungi om tangi ki khasi Henry kita ki tribal hangni hapo than namik ni. Tebat day nakata ka jing yakren kabla shimpor ka tu kadni snam kabla penlong. Yakinong ilam pori India ban besu yakni ka article aspa sau ar bandan ni ka 6 schedule. But hapo jong ni 6 schedule la ai yaki babun tli ki paragraph hakata yaki bor balak bensengi ki district council but mentang idon kumbashi totally ki district council hapo jongka 6 schedule but kidon kiwei pat ki district council hapo jongka state act yakini kamdadon bor than henry kini ki district council shi totally ki bodan hapo jongka 6 schedule kilong ki bodan bor hadu kata but ngidon lightly hapo Meghalaya ngidon lightly hapo Assam ngidon lightly ha Mizoram
ban ngidon kawai Tripura. Te but kini ki district council la seng na ru senam ka khandai spa sampu a. But haka paragraph kabalai jong ka dika schedule kadang ka kentien ka baong. Powers of the district council to make laws. Hangta la ai bon tili ki subject yangi. Bangi ngin shnaan damangi ki MDC ya kita ki practices ki jongi. Klemsha haka schedule bangin shnaan thumai. Henry la ai boringi ban codify la ne ban pen scam ban itu ngiong ban preserve ban protect ban yada ya ke ka balalong lupa. Tepat kawai na kata kum ka sinshar scheme sinshar right ka sinshar shnong baru kini ki haka an jong ka schedule. Ka jingpen scam ya ki khndo ka shia nidon ya kata ka powers to make laws habide ki land regulation ki jungi ya taka an khndo nidang shuyo ekaniru but nidon du ya ka an hakabide ki social custom ki practices jungi khamtam hakabide ban pene pensa ki kul khasi ki jungi khamtam ka aijat ki jungi na ngiwan ka lineage kata ka bakong san bha but kunjuru what ya ka license ye ki pastor neki nongelam balang ban penyat ho shongkurim ru la aibor hapo kasik shidu but ka district council jungi ngishim ye ka bor ban ai license ye pastor naga Indian Christian Marriage Act but nangne ngisa ai ka bor ye ki pastor ban penyat ho shongkurim ye ki shijur haki balang bo per but nomor takata masuk ban pentip kum ka let's say general knowledge ye kini ki kena ba pentip ke ka district council tenri ka bas sosi kalong benta ki donru ki bakwa ban pendu no ka district council ki ong kamlong relevant syu kam ya hap syu tenrai ladangim don ye ka six schedule ladangim don ye ka district council nado kitu kisnam khat khandai spa sanpu a ka population ka jungi ka badang rit pa ke ai banja na ka jing don bun pa na po East Pakistan kumakalong kanika Bangladesh da jong ka provision jong ka constitution jong ri India ni yo ya kanika six schedule but smokemen ba dangshen ngilala ban khot yiki research scholar kumba sau pungut ban ai yaka research fund yiki but ni penlong yiki interview ni penlong yiki jingjiet ke bakerpang yakub bakum kinu ki researchers ki bangila ban ai ke nigakam bakin wat benya kenti benya halor ke jinglong kerpang na jungi hakini ki sau po tuli ki areas of research but hakane ngin sa publish no shen yiki nikikot but yakini kikot ngiladep yakren baka soka jela bangin sa penrung habaro ki library jong ki school ki colleges ki university hapo Meghalaya knang baki students kin tip khambha shapang ka origin ka jinglong thmei nani kata ka jinglong kerpang jong ka jai penrio ka jungi khamtam ya ka jela Meghalaya hi pro kawe ngila banlet shabar jong ka jela Meghalaya ngila ban poi shakiri beper henry lada ngin cepat yela ka jong kari kan long len ke jing start ke jungi nama takada ni kwa ban pen clan ye ka jing tip nadu ki hap ki barit ha ki school ki colleges ki universities habe dei ba ka jing long kerpang jong ka ri ke jungi Din pelayo kan beli ketika lama, penher ketika lama jom school, ketika pengenap ketika centenary celebration, ketika sedang menta kesini, beli syukur. Beli semua di perda jom di rumah saat jingkir. Pagi dia berkenika centenary celebration.
Centenary Nomra Presbyterian Secondary School Centenary Celebration inaugurated by Shri Vinayat CCM MDC, Honorable Chief Executive Member, Khasian Autonomous District Council, on the 26th July 2024 in the presence of Tumimbasan J. Soklet. Apply mentah yakini kisah teli ke belun dagun siem jogi jingman uberin kerku